Hubleye pi warok ki perlok ki wasnyau suk o ap ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wayo ki pulit ka Ummulong bit house wo kem ya ka wi katrok wakit ya ubhang pen muaj wa chongdor le Crore san phau lak Tyngka te chwa wo sedang ki khubor wa benya ledam pu emu de pi subscribe yo new channel snyau bha ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo ten cho cho pi yo ki khubor we le uman pi ki wanong kong uyo ki khubor wa thame man da upload he Wanipor, teton sedang iceki khubor. Menteri Rangba Kejela Ukonrat ke sangma, da tweet unne kasngi kakat arterik ubna wanyau ar haja ar pawar, he yeto wayo ki pulit ka Ummulong bit house wo kem ya kawi katrok wakit Bhang. Kat kam ki khubor wadiyo hey por wa penman ki pulit ka Ummulong bit house pen sange kari da yu ki wa em kawi katrok wa sange chwa wo poi chaka thau pen sange kari namo ka checkpoint we da yu ki le wa hier ar ngut ki bru depte yut ki na ite i thau man da yu ki wa le ki te ki ar ngut kamte das dang ki wo kedong ya ki tang wakat wampu em uche ibneng we dang dom bha kamte da yo ki wo yut de wa e no ya kate katrok he te i thau Kati katrok to kawa em ya unambar RJ 10GB iwi so arso. Hadi neite ki pulit dapsia ki chapo kati katrok hey por kam wachi waji chiteng step sen yaw we da chem ki wasma Bhang bha ko we iti isma to iwawan na din yong ka na wa em ki mar wakit ko. Kamte da pentip cha ki pulit ka anti narcotic task force we mendayawan ki das dang ki wo ya kanre ya kiti ki mar wakit ko we hey por wadang kanre da chempra phau yu song ubhang pen muaj ki wakhia waro mduna ya chi hajar chispa rupau pra kilo wa chispa pra phau ar gram wa waro kiti ki bhang da chongdor i mduna ya lispa san phau lak Tyngka namo li Crore san phau lak Tyngka Hajrong ini waro na liang u Director General of Police ka jela da kular u wo e khusnam namo wo e award ye kiti ki pulit ki wada le bha ha ka duty yongki we ki waman le ki wabnya bha nei bha iti ijia to i wada jia hey por steps yaw i por wadang dom bha